There will never be a point in your time in your life where it's the right time to do a great thing. Ja sam Mario Gabut, imam 29 godina, završio sam Kineziološki fakultet u usmjerenju kondicijska priprema sportaša. Bavim se trenerskim poslom, bavim se muzikom, znači sviram vikendima nekada i preko tjedna, snimam za YouTube i to je kratko tome. A to su, ajmo reći, suprotne strane koje je jako teško spojiti, iako je postoji ona lijepa uzrečica sport i glazba, ali zbilja to kad dvoje spojiš jako je teško. U stvari ja sam svoj život, ajmo reći cijeli svoj sistem, odnosno pretvorio sam dan u noć i obrnuto, jednostavno ne idem spavati kao što bi trebalo ići u 10, 11, 12, nego prije 2, 3 jednostavno ne idem spavati jer se ne bi stigao prešaltati do određenog vikenda, da, znači recimo odem sviram petak, subotu, nedjelju i eventualno još ako se desi preko tjedna dođem doma u 3, 4, 5 ujutro i onda kad bi se išao pokušavati naviknuti da zaspim u 10, 11 jednostavno to mi ne bi išlo, jer taman kad bi se privikao opet bi došao vikend i opet smo onda na početku. Što se tiče mog fonda spavanja, sati, znači ja mislim da ja tu imam 8,5 sati, što je ok. Sad spominje se da je tijelo osjeti da li je to, da li si išao spavati u 10 ili u 2. Tako da ja ne mogu to osjetiti zato što sam jednostavno godinama kombiniram to dvoje i ne mogu napraviti usporedbu. Nikad nisam imao period kad sam išao spavati stalno u 10 ili 11, tako da jednostavno nemam usporedbu. Pretpostavljam da bi bilo nešto bolje, ali ako gledam svoje bazične sposobnosti, oni su na jednom jako elitnom nivou, ajmo to reći, bez obzira na to što ovako živim kako živim. Prebaci. U stvari ja živim po rasporedu i takav način života mi se sviđa i ja volim taj način, neko si to ne može zamisliti, a ja recimo kad nemam raspored, kad nemam šta raditi, kad nemam puno slobodnog vremena, onda sam živčan, jednostavno ne znam šta da radim sam sa sobom, tako da ja baš volim vojnički režim, da znam točno kad šta radim, meni tako odgovara i baš uživam u takvom načinu života. 2, 3, 4, 5, druga noga. Slobodno vrijeme, pa ne znam koliko ga baš ima. Nema ga puno. Ne, zato jer mislim on je baš posvećen tom treningu i cijeli dan je u biti u tome. Znači trening, spavanje, hrana i ovo malo što ima, to nešto smo malo zajedno, to je to ništa previše. Znači minimalno 2 do 3 puta na dan. U biti što ja više kuham, to on više jede, tako da možda bi trebala smanjiti. 4, 6, sad ćemo stati na glavi, pa ćemo straži most. Pa ja sam uvijek i ko klinac sam bio jako, ajmo reći, hiperaktivan. Volio sam čak malo nekad problematičan, malo, dosta u svoje vremeno, pogotovo osnovna škola, kraj osnovne, početak srednje. Tako da sam ja uvijek, i na kraju krajeva uvijek sam se bavio nekim sportom. Da li je to bila košarka, nogomet, uvijek volili smo se i potući ko klinci uvijek, znači toga je uvijek bilo.
I u stvari, ali nisam počeo borilački trenirati da bi se ja sad čurao na cesti. Jednostavno baš me to, volio sam to i gledati, baš me to zanimalo i htio sam to. I uvijek sam se sa tatom sam se budio u 4-5 jutra, to su bili oni dani kad je još Tyson i Holyfield kad su boksali. Budili smo se ujutro, raštevali budilice, gledali te mečeve i ja sam se jednostavno poistovjećivao sa tim. Još me stari naš, on je bio za to, samo što mama nije baš bila sretna. Pa kaže da nikad ne trebamo mi prvi izazvat nekakvu tuču, a ako dođe do incidenta onda da primijenimo što smo naučili na treningu. Pa nije on strog, ali mi više imamo prijateljski odnos, recimo, nije to toliko ko trener, učenik, nego više prijateljski, dok ovi ostali moraju slušati, naravno. Sigurno nekad mora se postaviti po autoritet. Pa naravno, pogotovo prema ovim mlađim. Strog, ali pošten. Puno sam se tuko kad sam bio mlađi i jednostavno kad uđeš ti u taj sport, kad jednostavno istrošiš tu negativnu energiju, nemaš uopće potrebe ni pokazivati se. Čak i kad te neko napadne, znači desilo mi se puno puta u zadnjih par godina da neko agresivno pristupi prema meni, ja sam totalno šprica, znači hladan, uopće me ne zanima, čak se okrenem, ispadnem, ajmo reći koji put papak, jednostavno uopće me to više ne privlači. I na kraju krajeva tuči se svaki dan na treningu, tako da ti nije da tučnjave bilo bi. Postoje iznimke, po meni su to iznimke. Gledam, ima nekih profesionalnih vrhunskih boraca koji se pošvaraju vani. Ali ovako klinaca, rekreativaca koji krenu trenirati samo i jedino radi toga da bi se mogli šorati vani, oni ne opstanu. Jednostavno, to nisu ljudi čiji mozak funkcionira na taj način da mogu podnijeti disciplinu. I oni brzo odu. Znači, ne može, znači sam kakav je sport, znači jednostavno to je preteško, prevelika je tu disciplina i takve osobe koje se žele tući, oni jednostavno nisu spremni na žrtvu koju ti trebaš podnijeti da bi u biti postao majstor u nekoj borilačkoj vještini. Tako da, mislim da od toga nema ništa, ti koji se tuku, to su većinom ljudi i klinci koji odrade 5 treninga i sad misle da su sve naučili i šoraju se vani i onda se njih prezentira kao on trenira MMA u tom klubu, a u stvari ništa on ne trenira, on je član tog kluba, jednom je platio članarinu, došao na 5 treninga, većinom je to ta priča. Općenito sport te nauči jednoj disciplini, naučite poštovati druge ljude, jednostavno, ali kažemo, uvijek sam ja volio taj neki režim, da imam sve po rasporedu, tako da definitivno smirio me, što smo pričali sad za o ulici, znači sport me baš me smirio, natjerao me, odnosno dao mi je motiv da učim dalje, znači da uvijek možeš učiti nešto novo i dan danas kada sam završio fakultet ne smatram se da sam sad ne znam ja kakav majstor u nečemu, uvijek želim učiti, znam da koliko god dugo da živim da ću uvijek imati jako puno toga za naučiti. Tako da po meni samo benefite sam dobio od tog sporta. Ne, ja prvo nisam ni voljela trening. Znači ja sam išla 1 godinu i pol, kao to mi je bila obaveza, idem tek toliko na trening malo, ali... Sad si zavolila baš? Svaki dan bi najrađe trenirala. Pa, ajmo reći da je to normalno, ljudi koji to ne razumiju, koji to samo gledaju na televiziji, oni ne vide otkud kreće piramida, znaš kako piramida ili ledenjak, ti vidiš samo gore špicu ledenjaka, a on dole ima 80% svog volumena, to ljudi ne vide, ljudi vide samo kad se ti šoraš, ljudi ne vide kad se ti dižeš svaki dan, kad ti moraš paziti na svaki oblak, kad se ti moraš odmarati, kad si ti ozlijeđen, znači ljudi to ne vide, oni vide samo golu sliku toga svega koja je, ajmo reći, finalni proizvod cijelog tog mučenja, cijelog tog procesa i onda ljudi to ne vide, ali ja šta bi im rekao, jednostavno, na jednostavan način moraš objasniti da je to sport koji zahtijeva jako puno vještine, jako puno odricanja, da to nije samo tučnjava i da se na treninzima znači da se ne tuče, nego se jednostavno uvježbava jako puno tehnika i da se upotrebljavaju neke sigurnosne mjere, znači zaštitna oprema, da nema ozljeda, jer ti zbilja u hrvanju, recimo u MMA-u, nema previše ozljeda što se tiče nekih lomova i tako nekih stvari, ima puno više u nogometu. Ja ga malo skupim. Ajmo raditi to, ja ću solo. Ja mogu bez panje.
Pa ja mislim da to baš je tako. Jer jednostavno, to je to, znači boriš se sa svime što imaš, nemaš oružje, ali znači imaš milion alata koje možeš iskoristiti i, ajmo reći, jedan kruha i igara, kako je to i prije bilo, jednostavno ljudi to vole gledat, da je ne vole gledat ne bi to ni postao. To je živa logika i to je prava istina. Znači, ali mi koji to treniramo, ne treniramo iz tog razloga, nego treniramo jednostavno da to volimo, zaljubljeni smo u tu vještinu. Ali da je to kruha i igara, definitivno se slažem s tim, znači to je jednostavno zabava za mase. Pa bolje mi to bilo. Umjesto tih ramena. Ovdje jedan, tu ćemo on, gdje je unutra jedna laža, hop. Ovdje ćete vi šorat, znači tu se staneš i bum. Ja ću to bacati. Ja se sad najviše opredjeljujem prema trenerskom poslu, ali još uvijek mislim da imam par godina za reći nešto i kao natjecatelj. Što se tiče mojih ambicija, ja sam svoje ambicije ostvario. Znači, bio mi je cilj postati prvak države u amaterskom MMA-u, to sam uspio. Bio mi je cilj postati prvak države u hrvanju slobodnim načinom, to sam uspio. Ja sam sebi, kad sam krenuo na hrvanje, znači s 24-5 godina, dao sam si rok do 35 godina da ću trenirati maksimalno taj sport dok ne postanem prvak države. Eto, uspio sam to nakon 2,5 godine treninga, ja sam zbilja bio full u tome. Ja sam svoje te neke ciljeve ostvario, sad ćemo vidjeti s obzirom na obaveze. Ja bi se normalno volio natjecati, ali treba sve uzeti u obzir. Baš sam nedavno pričao sa jednim mudrim čovjekom koji mi je rekao, inače otac od mog jednog prijatelja, ista generacija, dečko kao ja, rekao je da se baš vidi na nama koji smo bili u sportu kao klinici da smo mi drugačiji od ostalih. Jednostavno vidi se ta određena disciplina i eto, znači svi vi mladi koji želite trenirati sport, dođite, naučit ćete jako puno dobrih stvari, naučit ćete se poštovanju, naučit ćete se disciplini, sigurno će vam donijeti puno dobroga u životu, na kraju krajeva tu je zdravlje i ostale stvari, tako da. Misliš li da bi današnji svijet mogao proći bez sporta? Pa danas je sport, mislim, jako puno ljudi gleda sport, tako da mogao bi proći. Zašto ne bi mogao proći, ali mislim da bi bio jedno ružnije mjesto.